2025 yadusigiye indirimbo zatumye duseka turira abandi bajya mu rukundo, ariko se ni izihe zakoze amateka kurusha izindi? Reka tubirebere hamwe guhera ku ya 10 kugeza ku ya mbere. Urakaza neza kuri Dora Update Rwanda. Niba uri mushya hano kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro. Hano tuvuga inkuru n'ibigezweho mu Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe indirimbo 10 za mbere zakunzwe kandi zikanarebwa cyane kurusha izindi muri 2025. Ku mwanya wa 10 turahasanga Deja Fake Soul yasohotse ku itariki 23 z'ukwa gatanu, akaba ari indirimbo kugeza ubu ngubu imaze kurebwa n'abantu miliyoni 3 kuri YouTube, akaba ari indirimbo y'urukundo yaracuranzwe kuri TikTok, yarakunzwe cyane, akaba ari usanga ku mwanya wa 10. Hari umunsi umwe nzabyuka nkagusezeraho, iyo shusho mba numva nkishidikanyaho. Umwanya wa 9 turahasanga Boda Boda ya Bwiza yasohotse ku itariki 4 z'ukwa 12, kugeza ubu ikaba imaze kurebwa na miliyoni 1,900, hafi miliyoni 2 kuri YouTube. Ni indirimbo yakiriwe neza n'abatari bake, yanakunzwe cyane kuri TikTok kuko ni indirimbo y'urukundo. Sheri wanjye suwa social media, muhoza ku mutima pana stati, maneno njye sindi wa. Ya 8 turahasanga Serera ya Shafi, ikaba yarasohotse ku itariki 19 z'ukwa 9, kugeza ubu imaze kurebwa na miliyoni 3,800 kuri YouTube. Akaba ari nayo ndirimbo ya mbere ya Shafi yarebwe cyane kurusha izindi zose yaba yaragiye asohora. Ni indirimbo y'urukundo, ni nziza cyane. Ndashaka kubanga bange cyane, wowe mbwira abanzi bawe gusa maze menye nkunda. Ku mwanya wa 7 turahasanga N'Imana ya Malone, akaba yarasohotse ku itariki 14 z'ukwa 10, kugeza ubu ikaba imaze kurebwa na miliyoni 4,400 kuri YouTube. Akaba ari n'indirimbo yasohoye nyuma y'uko yari amaze igihe kinini adakora, gusa abantu bayakiriye neza barayikunda cyane, kandi ni indirimbo y'urukundo. Najya ngusize niyo wabundi kure guhorana Ku mwanya wa 6 turahasanga Nyanja ya Kevin Kade, akaba ari indirimbo yasohotse kuri 27 z'ukwa 8, kugeza ubu ikaba imaze kurebwa na miliyoni 4,600 kuri YouTube. Abantu barayikunze cyane, akaba ari nayo ndirimbo yasohoye nyuma y'uko yari amaze imyaka 2 adasohora indirimbo yo ku giti cye. Maze nyanja we uzanyira umusazi unoresha amashashi. Ku mwanya wa 5 turahasanga Morera ya Roskana, ikaba yarasohotse ku itariki 24 z'ukwa 8, kugeza ubu ikaba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 5 kuri YouTube. Akaba ari nayo ndirimbo yasohoye bwa mbere nyuma y'uko yari amaze kuva muri 155am. Akaba ari indirimbo yakiriwe neza n'abatari bake kuko ni indirimbo yujuje miliyoni 1 nyuma y'uko yari amaze iminsi mike isohotse. Nigute umuntu nkawe yababara bigahereyo, I wanna give you all of me, sheriyo. Ku mwanya wa 4 turahasanga Repete ya Diaspora yafatanyije na DJ Benda, yasohotse ku itariki 24 z'ukwa 7, kugeza ubu ikaba imaze kurebwa na miliyoni 5,800 kuri YouTube. Akaba ari indirimbo yakunzwe cyane kuri TikTok, mu birori, mu maklabu, ahantu hose barayicurangaga kuko ni indirimbo ibyinitse ifite vibe. Repete, repete, kamata, samata, repete, repete. Ku mwanya wa 3 turahasanga indirimbo yitwa Foromiyana ya Chris Easy yafatanyije na Kevin Kade na The Ben. Ikaba ari indirimbo yasohotse ku itariki 3 z'ukwa 5, ikaba imaze kurebwa na miliyoni 7,100 kugeza ubu kuri YouTube. Ikaba ari indirimbo yakunzwe cyane kuri TikTok, mu birori, kuko ari indirimbo yahuriyemo n'abasitari bakunzwe hano mu Rwanda. Akaba ari indirimbo yakunzwe cyane, ikaba iri ku mwanya wacu wa 3. Follow me, Anna. Follow me, amore. Follow me, Anna. Follow me, Anna. Umwanya wa 2 turahasanga indirimbo yakunzwe n'abatari bake yitwa Tsunami ya Ranapu,
yasohotse ku itariki 23 z'ukwa gatanu, ikaba imaze kurebwa na miliyoni 11 kugeza ubu kuri YouTube. Ikaba ari indirimbo yakunzwe cyane, yacurangaga ahantu hose mu maklabu, mu bukwe, mu birori. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane. Tsunami yari yarabaye tsunami, n'ubu iracyari tsunami. Ni wowe wasaka mu nzozi nziza narotaga, crazy in love night and day duhorana, memories of many things moyo wangu nanicho. Umwanya wacu wa mbere tuhasanga indirimbo yakunzwe umwaka wose, indirimbo kandi akaba ari indirimbo y'umuproducer akaba ari Tombe ya Element Ile. Ikaba yarasohotse ku itariki 22 z'ukwa gatatu, kugeza ubu ikaba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 14 kuri YouTube. Ikaba ari indirimbo y'urukundo, nyuma y'ibyumweru bike isohotse yari imaze kurebwa n'abantu miliyoni kuri YouTube. Ni indirimbo idasanzwe, ni indirimbo nziza, ni indirimbo y'ibihe byose. Element Ile. Amajoro yandaje uzigiye byantwaye, ntawe namusimbuza. Oya oh my darling, ibyo nkorera byose ndabibona. Ese wowe ni iyihe ndirimbo wakunze cyane kurusha izindi? Ese uremeranya n'uru rutonde? Andika igitekerezo cyawe muri comment cyangwa umbwire niba hari iyabuzemo, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, share na like. Tombe pour toi, tombe, sinavuga ibyo ntazi.